kwandika rero si yani mu top 3 mwe bote mu ndani mu bitu vyote. Sasa kesho ishitse ejo munalala tu hivi kama mnatoka hapa mnalantre munalala, kesho mnaamka tu munaona wewe na Kanyana unaenda kwa bibi na bwana, uifata gute? Kumbe alicho kiwatu. Unasikia wote mko mrachiu yani mu top 3 mumo ndani. Unaona yani kwa upande wa wanamke Kanyana imo ndani. Kwa upande wa wanaume we umo ndani. Sasa leo kesho mnakutana eti ngo we na Kanyana muenda fanya kufunga ndoa. Utaweza kujibana. When God say yes, nobody can say no. Hallelujah. Hallelujah. When God say yes, nobody's gonna say no. Oh my goodness. Yeah. Kanyana nawe nukoje? Mukugia tori kitwa gusubira inyuma. Ngo no mu buzima nuko nyene rero. N'ubusiri bagiye telefone munsi. Uturasubira kuyitora. Ndajya gusubiramo. Kandi namanda kugira wewe izo kokombre wishinga wewe. Nobivuga gusa kuri kamera nyene. Izo kokombre wishinga nimbi. Bula kuza senga meje kanize ku mezi neza umwerere hose nyene. Tennis tone. Cyama ni vyatweze kuramuka ngo nubuntu bw'Imana. Yene ni Daniel Hakuzi ndagusuje Daniel Hakuzi nyene subira uririmbe usubire kandi ukore kubera ko turagukumbura nyene sometimes. By the way, aga Kanyana kumena tamwere minga anya Kanyana nozi kintu uzi yuko then ubu unya then dukwe solution couple kuko wenda woja nyene oya duke tubashe uko bakora film urugo nabo nyene yani ubu unya muri couple zitatu zigiye gutwika muri cinema pana ubuzima busanzwe utanyumva nabi navuze na kimwe none ko je nigira gusa dufata imaze gusoka movie yanyu je dushafata kwanza mbaze gufata yani iwanyu nshifata ni yabandi nareko ndavuga cyevuga ati irabayoboye none ko kuzoca uvugira irayoboye kandi utaramanje kuraba tuzokwaza kuko mfisa amaso imbara amaze kubona ibintu biruta ibindi ziri unasemaje mzee kabisa vuga ikirundi mara abo je ngiro ndakaze dukora mu kirundi ubu dukora mu kirundi uherutse ko je ndazi kirundi Kanyaragize arabizi yuko ndazi kuvuga ikirundi arabizi ko utabaze kuvuga ikirundi je ndamigisha ikirundi okay bale we neza rero yani Kanyana tambo aza kurondera mwavuganye mu Giswahili cyangwa mwavuganye mu kirundi wewe jura kiri Kanyana beto vuganye gute mu Giswahili burya Kanyana urazi Giswahili wewe udicashakasha oya sharukuri ntabwo ndi mu muganiriza Giswahili je turindira no filme bagiye gusohora wonde iracari nibanga titre iracari nibanga ndibaza turinde filme bagiye gusohora ukabona gusa cover Kanyana na Rem uzavuga ati Kanyana agiye kuvuga Igiswahili kuko ndabizi Remi nta kirundazi bisigura ati ibyo nibyuzi umukungera shimika izo nivyuzi man izo nivyuzi yo my goodness guys for real rekanize ko mwadukoreye umuti wa nyawe tambo wavuze gute rekanize ko mwadukoreye umuti wa nyawe yego kabisa nuko kandi urazi yuko muri iyi filme twakoresheje elimu urumva ubusomyi twakoresheje ubusomyi nitwakinye filme kubera dufise talent oya twakinye filme irimo education nibyo okay Kanyana vraiment yarakwemereye kandi yemeye ikintu abacemeye ariko ikintu ndamuzi ko Kanyana agira gahunda yo kuryama ateze akavyuka atevye je yashika sangapi n'imiburiburi ashitse kare yashika sangapi okay sinzi ko je ndamaze kubona abakogwa bubaha akazi kabo kama Kanyana nukuri okay Juste arashobora kuza atevye ariko akubwiye isaha itegereza kuba iyo saha nyene merci akantu avuze merci bisigura yuko
yari yiteze yuko uza kuvuga ukuri ucuvuga ibintu bihabanye n'ivyo yashaka kumva. Shatse gusa mvuze merci kwera aravuze ukuri. Mshatse wewe wumve basi ko ariko arambesha. Je mwana ndabaceza basi muri tona jari. Umunsi twakinye filme narabacereje. Kanyana arashobora gushika atevye vraiment lakini agakora cyane. Ariko agashashaka gutaha kare. Yo! Mwestoni nawo mudisha nimwihorere. Bora kuko gahunda ya saa 2 arafika saa 5 na maana zile taa 3 zile tokwa turazilipa. Kwa tuko bakora adresse 16 ni sangapi? Turana trade 19 sindo hivyo. Ariko je sinzi rero sinzi kubera je. Arambeshe. Urambeshe wewe. Oya nizo binamubariye. Wenda sijamanda. Igikuru awezi toka kama jamaliza sene zake. Nashobora kugenda ataheza amasene yiwe. Kanyana ariko aranenga amara. Kanyana nashobora gutaha. Urumva Kanyana nashobora gutaha ataraheza isene ziwe. Ico nico cambere. Iyi couple uyu umwe ngahanya ni mumyi, uyu nawe ari ngahanya ni kiragi. Ntanguye kwibaza bazobana gute. Ngo amatara acitse ndazobwira uwundi ko amatara yacitse umwe ntabona uwundi navuga kanini yumva. Acha muzokwigishanya. Kandi tubaho neza. Apo turelewa ndio. Tubaho sinzi ko tubayeho neza. Turumvikana. Turumvikana turi. Urumva tambore mumaze kugenda gukora kigani yani kwenda yani sometimes ugenda muri Tanzania ibiki nibiki hama umunsi ugenda gutora nuze nimba ari passport ntabwo byakugoye kugira ngo bayiguwe kandi babona ngo nationality ari Burundian. Okay, ikibazo kiri kuri langue ariko cyo mu maraso genda umurundi. Ikindi kintu rero kugenda gutora passport narayitoye mu munsi umwe ruva kubera iki twarishaka kugenda muri Kenya muri semi. Yego twarishaka turiko nataka kwenda twarishaka ndiratambaje twarishaka. Okay, narishatse kugenda muri Kenya urumva gukora seminaire ya yo muri East Africa ibintu by'amafilme bacha baturungikira ama lettre urumva candayisohora candayijana rero bipa urumva Jari byo. Bambaje juko nyene kubera ko umuntu tutazikironje nabye gende ariko gende umurundi. Oya juste ikibazo je cyo kumenya ikirundi no kuvuga twarakoranye kiganiro kandi arabikubwiye yuko kubera je navuye ngamo narimvuye ngamo mu Burundi kuva muri 1993. Waruvuye nganye wewe Zaba uyu munsi cyangenda muri Tanzania urumva cyandasubira ngaha muri 2005. Yani wavuye ngana mu Burundi muri 1993. Ngiye muri Tanzania cyandasubira kandi ngaha muri 2005. Kandi ngaha cyandagaruka ngaha muri 2005. Awugazi mfise ni confuse. Yani siko ariko nawe bimeze muri tournage. Mfise ubu. Ego. So, Kanyana. Bani muri kino gihe mu maranye imisi muri ko murakorana yani ibikorwa na Tambo Remy. Nibiye ibintu bitatu. Wamukundiye Remy canke wamugayeko. Reka duhere ku bintu wamugayeko. Ndaramugayeko. Ego, ibintu bitatu. Ibintu wamukundiye bitatu? Numukozi. Akunda abahinyi biwe. Fresh. Kanyana yani nyuma y'imisi 3 maranye imizi muko makorana nanuze na Tambo Remy. Imisi ngahe? Imisi kanaka ba. Imisi ngahe? Kanaka muko murakorana. Umaze gutanga kugira feelings zo kumva yuko yani ashobora kuba just like a boyfriend wawe cyane. Kuko mbonye muri matching nyine musaneze nyine mu. Nabindi ubona? Ndabajije ndabajije. Vuga ibindi basi bazigiti. Uya uzi impamvu kina bikubajije ivyo onya. Ni kubera ko nakobera ati uvuga ibintu umugayako. Wabuzemwo na kimwe. Ariko ibintu umukundira wavuze bitatu kandi utarinze kuvyumvirako. Kandi ikintu umuntu ukunda umuntu nta kina kimwe kibi umubona kuza kubibona mushwanye. Mushwanye my friend. Gusa ikintu kimwe mvuze. Je navuze ku by'akazi kwa ko duhuriye mu kazi kenshi. Hama manzi.
Oya marira kwanza hama marira kwanza. Hama. Hamiki. Tambo Remy yarambwiye ati uzoncungire Kanyana. Warabivuze. Urabizi ko je ntanabesha. Ikiganiro kiriko rega. N'iganiro kiriko. Yes, dariko baendende. Ayo uzoncungire Kanyana. Gusa ariko ukuntu yabivuze, ukuntu yabivuze. Na we na nibanga ufise. Ni gute utanga ibanga kuri social media. Ikiganiro kiriko. Cyane arabwe cyane. Rega no kugira ngo nabakoreshe kuba ukitene vyabaye ngombwa nyene bivaye kuri ico kintu. Ariko ukuntu yavuze ko ndagucungirego yamvuze ati ndagucunge kugira ngo utazogenda yani rugirarane yani ngo filmu wihebe. Apana ngo nk'umugore wiwe. Ukushanzelewa nini we? Wari watanguye gutahura iki? Sivuga mu Kiswahili. Ukushanzelewa nini we? Jaskia. Nakirundi sikumbuke. Nakiswahili hakumbuki. Nakirundi hakumbuki. Mama yangu. Okay, beda we Tambwe. Nta Kirundi nzi. Na Kirundi nzi we. Tambwe Remy, ibintu bitatu wewe muri Kanyana kino giye mu maranye. Kino giye ko warabuze ati mwana gikora wenda mwawuriye muri ga short movie imbere ako uyu munsi muko murakora wandi gikorwa kininiya. So kandi abantu bose twiteze cyane. Kanyana mu minsi mumare muri ko murakorana. Kanyana ni yani umuntu ameze gute? Ibintu bitatu mugayako, ibintu bitatu mukundira. Change ndabivuge mu Kiswahili kubera nibiongee vizuri Ya Kanyana anapenda kazi. Ni star. Alafu anapenda kazi. Unajua kuna wale wengine ambao kishakuwa na majina wanapata nachukulia kazi kawaida yani akifika hata sehemu ya kazi. Kanyana kandi akunda kazi. Ari waje usanga bamaze kugira amazina, bamaze gushika ahantu baca batangwa kuza barigarisha. Kabisa. Unakuwa mtafsiri mzuri. Ejo ni maneno ya maana sana Baada ya kuwa master kisha kiwaita kwenye kazi ambayo sio ya kwao, lazima awakoneshe dharau. Kwanza hicho ni kitu ambacho nampendea, ana dharau. Anaheshimu kila mtu. Ajali, yani yeye ajali. Kwa sababu kuna watu wengine ambao ni star akishafika sehemu akiona watu hataki kuongelesha nini na nini anakaa sehemu yake mwenyewe, lakini yeye ni mtu wa watu, anapenda watu wote ambao anawakuta na waheshimia kama kawaida. Na kitu kingine cha pili ambacho nampendea ni pale akiona kosa amesha yani akiona kama vile kuna kitu ambacho labda akikwenda fresh anaona ni kizuri kwangu, ananiambia, anajiongelea, ananiambia Tambwe fanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo nasikia na naelewa, nasema huyu mtu yes fresh kabisa. Unikikaa naye muda mrefu naweza nikafikia kwenye ndoto zangu. Kwa hiyo niseme kwamba ni mtu ambaye anajali ndoto ya mwenzake ifike mbele sana. Kingine cha tatu ni kwamba bro ni mchapakazi, tena ni mchapakazi, alafu ni mchapakazi. Alafu kitu kingine ambacho labda sasa sikipendi kwake, anatumika sana bro. Anatumika sana. Yaani Kanyana anatumika sana. Yaani nilikuwa namwambia hapa inabidi upate muda kupumzika. Anatumika sana. Ndio kwa maana nimesema ni mchapakazi. Kwa hiyo anapenda kazi kiasi kwamba ukiangalia mu wiki unaweza kukutana ni saa ndogo sana ambazo anapumzika. Na ni vizuri sasa yani anapumzika ili aweze kufanya mambo kwa sababu ana talent kubwa sana. Unajua kuna waigizaji mimi napenda kuzungumza kama uko unacheza na kuangalia, kuna vitu ambavyo naangaliaga wakati uko na act. Yaani vitu vyote ambavyo unavifunza au unavijua anavyo. Ni vigumu sana kuvipata kwa waigizaji. Kweli. Sasa anavyo. Kwa hiyo na hivi vitu kama director tulifunzwa inabidi msanii awe na take time ya kupumzika, hata yeye mwenyewe anachukua muda yeye mwenyewe. Kwa sababu akili yake irudie tena mwanzo tena ili sasa. Kwa hiyo sasa ndio nilikuwa namwambia, tukamwambia Kanyana inabidi unapumzika. Kwa hiyo nitafurahi sana nikiona anakuwa na muda wa kupumzika mambo kama Kanyana umusi twakoranye. Kanyana turakwa yani tugiye gukorana nawe just gikorwa. Lakini inabidi watafsirie fasi. Kanyana ana vitu vyote ambavyo labda Kanyana afise kila kintu cyose gisabwa mu actrice kuba afise. Kurabona? Ego. Alafu mimi simtapi. Uko ni ukweli vraiment. Uko ni ukweli. Tena ikina yego vraiment. Jume ku social media swaki mnafiki tena wajua kwa unajua kama vitu tuko tunaongelea hapa. Yani wale watu watufuatilia pale. Ari ibintu byinshi baza kutwigako. Sasa tukishawapatia maisha ya uongo, kesho yani bizushabiba vuna umutima. Kanyana ye umusi wa mbedu na kwa yani ni jana proponda mu byatibari. Kaya cyane urashoboye. Afu waraza kintu. Sinda bivuge byose ngaha. Buretse ntabwo twaje kuri promote aho impamvu nakiza ni cyayi. Mimi yani abantu besha cyo bakomeza kumbwira ati ngumiye ngo jewe ngo ndamotiva abantu. Akinda kura mtoto zaka motive mtu for nothing. Yani unakora kitu cha nakusha muona yuko cho anasema hata kabasha kuangusha kipa ko chenye alikuwa anaweza. Wewe sina kubwira ati wowe ukuntu nabona ukina yuko wari ubirenze. Tambwe ni abikubare nawe nyene. Sasa rero guys dafise kibazo cyane ngiye kubabaza amacu turangiza. Kanyana uri mu bakobwa batatu dufise mu Burundi beza
kandi bambaye bakabegwa kandi baba actrice ba bien kandi baciye ubwenge tambwe tuko mu batu batatu betuko nabo Burundi ba handsome yani ba handsome batatu yani mu batatu Burundi uko nasikia subiri kwanza tena wewe uko mu batatu wa kwanza yani bayoboye muri yani kwa kucheza kuandika yani si yani mu top 3 mwe bote mu ndani mu bitu vyote. Sasa kesho ishitse ejo munalala tu hivi kama mnatoka hapa mnalantre munalala kesho mnaamka tu munaona wewe na Kanyana unaenda kwa bibi na bwana uifata gute Kombia alichokiwata. Unasikia wote mko mrachiu yani mu top 3 mumo ndani. Unaona yani kupanda wa wanamke Kanyana imo ndani. Kwa upande wa wanaume we umo ndani. Sasa leo kesho mnakutana eti ngo we na Kanyana muenda fanya kufunga ndoa. Utaweza kujibana. When God say yes nobody can say no. Hallelujah. Hallelujah. When God say yes, nobody's gonna say no. Oh my goodness. Yeah. Kanyana nao nukoje? Ndio nilikwambia Kanyana rachi ubwenge. Kanyana kirativugiye cyo kintu kibatari cyo. Nawe mubariye. Ni mufano ntabwo ari ibintu biri reality. Yani kwa mfano. Kwa mfano Ejo urabusanze ati we nanuziye muraba. Kuko urabaziya foto zarahabuye abantu. Nkurikira nakubeshaje zarampabuye. Kwe yego kuburyo je ngira ni nuze vuga ati kwirire mikojo nire mde kupare koje ni sikwamiye ibazire kandi je fise n'umugore fise n'umugore none remi nawe ari single rero ibazire akabaye ndi single mugabo yigongwe mwe ndabasabye murakoze baza kunkorera umunsi lakini kama Kanyana ngisi siku nazo napita gisari anza sinema na gisire uyiko yani kama akomeza kugenda aba mwiza cyane hivyo sawa na Mike sasa hivi so yani muulize swali tatu Kanyana ucumubaza ibibazo bitatu Remy haba muce musezera je sindi bugaruke ngaanye oya guma ngani ugiye sawa wasibira wasikia okay kwanza mbele yote labda kabla kumaliza niseme kwamba mimi na Kanyana tujafanya kazi kubwa ambayo tunaitaka sasa hivi bado tunajaribu tuna test mic nifundisha Kiswahili kwanza tuna test mic hapa mimi niko kwa sasa niko mwanafunzi nasikia Kiswahili chake hivi ni vizuri unaona anatana fieri mnaona kama wali atingwa akabike tuzokuwa filme none dora anatoboa ngoma ya sinema yake anani ama sikachagabanuka kwa hiyo hizi bado tuna test mic kidogo lakini kuna movie kubwa ambayo itakuja na najua watamuona tofauti sana tena sana kwa sababu ni mtu ambaye ana talent kubwa na tuache na shauri hata producer wengine ambao watakuwa wanamtumia Kanyana wasio wanamwandikia stories za kawaida ni stories za yani wamwandikie story ambazo zinaendana na talent yake siko na bibishia yeko kama Kanyana atakuwa kiutofauti mwa filamu jo director na mwandishi ni wewe ega nikwambia man kama sitko baandishi ba Mede ba Sami ba Giti ba Justin wewe uko baba yetu bro hivi ni jewe awe reka ndakubwiye ari umwandisi umwe yanditse filme tunaikaraka fasi unaona tunaikaraka fasi kwa sasa hivi na hivi kweli ujamu unaona yani ni jenda vikwerurira lakini wetu endelea fatu kazi watakuyapiga makosa sema ba vraiment tulijibanaga sana ariko rumba ikibazo canje rero ni Kirundi kibazo hapana si ni kipaji fisimano kandi kuna kipaji na unajua kuona wenye vipaji choro nicho kikugira wadani sasa ndio maana nimeomba wa producer wamwandikie story kubwa yani huyu Kanyana yani anatakiwa story kubwa atakoze stories za kawaida ni kwa sababu ana talent bro kuna scene moja alishuti kwenye movie moja hivi kwa sekunde tu nikamwambia hii aliniuliza hii scene natakiwa nilie nikamwambia ndio mimi nikakaa pembeni kujikunja hivi kuzubaa kidogo kurudi naona kaamwaga machozi sasa what hichi kitu mbona kasikielewe mbona jana ni surprise siku baada ya siku so kuna vitu vingi ambavyo iko navyo nataka nivijue kwa sababu vingi labda sijavijua hapo sasa hapo sina mimi alikuwa emotional kwangu kama tangi kwa kumweba sisi timenishi na Kanyana mtu akulia na ria bure tu kesho ndamwaminia kwa atakitoa machozi story wewe ni mosho
Mtu wanalia nalia bro kwa wanampiga kweli. Yani akalia bro. Msamaha pige magoti. Analia. Nibitike kweli kama vitu biko serious. Urumva jaja yaje mwindi shusho vraiment. Turamwiteze cyane. So bakunzi basenga media n'abandi bose abakunzi bakanyana abakunzi batamboremi abakunzi ba nyene bastonensi sinyi bisanzwe reka nize ko tuba tukitire kino gikogwa. So Kiswahili tatu sasa umulize kanyana ucumubaza n'ikibazo. Twabivuze je nabushobora kubaza ikibazo ndakivuza amango ndagiciraga baje batumubwira simbagurika ngo kubyo nibagira ibintu birabipanze reka janda ndagwe story tabwo ibintu yambwiye ngo umuragoma agenda asubira inyuma ngo umuragenda agenda asubira inyuma ngo urumva ngo kujya tori kitwaje asubira inyuma ngo mu buzima nuko ngene rero n'ubusiri bagiye telefone munsi ko turasubira kuyitora ndajya gusubiramo ivyo bintu ndakubwira wewe izo kokombre wishinga wewe nobivuga gusa kuri kamera nyene izo kokombre wishinga nimbi swali tatu yanaanza amna guys muri beza pe gera mu no kuri kamera murasa neza yana atamukiba cyangwa se anza batapenda tu tena ba Washington tukinaingia tu up to you just take your time. Shakanda mubaze kanyana iswali imwe. Amaswali yose yacayaruka. Amaswali yose yacayaruka. Wodi baza amaswali yose ntabwo araruka Mubaze wewe. Jinje naye mubajije musanze ntabwo ari kuri media unyisha ari butange ziza gufasha ujya mu muntu sometimes abayifuza kuzomera nkawe Mbarize kimwe gusa cyo nshaka ibintu cyanje sawa kamaze kibazo bavuze cyo ngomba mbatse okay Tunapo najibu mu Kirundi. Ndio nitakwaza mu Kirundi. Ndio ndazamu kumaza mu Kiswahili. Yego. Sawa. Na mimi najibia kwa Kiswahili. Sawa. So iki kibazo cha mbere nshaka kubaza. Tutakora kazi. So Mana we basho umuntu akunda kungeretse kanyana twenga dashaka ni yihamashe ni twagere rumva aya twagere tu serious ni director ni acteur so mu Kiswahili ndi umuntu mushasha kandi so sinavuga ati bimeze okay rumva ndakumva nawe yasema kitu Kanyana usigura ati rero ni amaze kumenya bya bintu byose so iseni imeze kunuko ariko apana muri shemu niwe yayiyobore twagiye mubaze kanyana so nashaka kubaza ikibazo cyo kuone so we ni director kandi turakora nyasho kuvuga ati okay uno mushinyi tusanye gukorana ni nuko ashaka kuvuga muri nta mu mwanya ashobora kumushikana ningo umwanya tugakorana ne wifuza ubona ko mushikana Kanyana gwereje umwanya mugakorana ubona uzomushikana hehe okay ico ndashore mu Kirundi iki yani iki ko emotional sana kini kizo kumpetse yangu urarenze sha ni wakina kazuzu wote gusabe muri senga Kiswahili okay mu Kiswahili katika hilo swali lake ni swali nzuri. Mimi nina ndoto sasa hivi ya kuitawala East Africa. Sitaki mimi nikatafute msanii nje, lakini nataka wale wasanii watoke kule wavutiwe na sisi waje tuchukue. Kwa hiyo nitafurahia sana katika kazi zangu nikitumika naye ije itokee nianze kupigiwa simu ya kwamba huyo dada ambaye unacheza naye tunamhitajia. Kwa hiyo ndo malengo yangu makubwa hayo tu. Okay, swali hapo sasa naulizia tena nyingine swali ya Kanyana nje kuuliza.
yani najua uko na mmoja mwa best actress wewe mimi naheshimiaga sana. Yeah. Sana. Tena gisi ya kwambia mimi siwaki mnafiki sana kushinda hata gisi Kanyana mimi namshika. Unaona Nikwambia wewe yani je, wale ushaka wabadirisha au na wenyewe yani ni miungoni yani wenyewe na wenyewe ushaka kuzokuba kugira ngo yani bazuze barahamagagwa nabo nyene. Okay, anaitwa Black Mamba. Tulicheza naye seria mtaa kwa mtaa. Alikuwa ameitwa Tanzania lakini sasa hivi ni mjamzito. Kwa hiyo ilitakiwa aende. Kwa sababu kuna safari ambayo nimeenda, ilitakiwa mimi nikirudi aende yeye. Kwa hiyo tupige ongera sana. Yani unaenda za mtoto? Sio mtoto wangu, ule ni mjukuu. Ule ni mjukuu. Director wengi hapa Burundi maana anapiga magoli goli. Ule ni mjukuu. Unaona hiyo tabia? Hamna bro. Utamfusha Kanyana wetu mbali sasa. Yeah. Kwa hiyo natamani sana kuona pia kesho yake nione anaitwa. Hususan Tanzania. Nione wanamuita kabisa. Na kule najua muda sio mrefu kwa sababu kuna kazi ambazo kuna project zetu ambazo tunazipeleka kule. Wow. Ile swali yako sasa naye kwake. Muulize tu moja tu. Anaona ni faida Kanyana, unaona ni faida gani ya wewe kushiriki kwenye kazi zangu? Nina faida gani mimi? Tafaidika nini kushirikisha wewe kwenye kazi zangu? Ni kibazo cyo kwikunda. Wajumvise nawe. Ujise nibazo cyo kwikunda bema. Wera zo kungia sa mumaze gukora igikorwa nawe. Agiye kungukira hehe rero. Icyambere aho nzoba nungukiye nabazo bahungukiye. Aho nzoba nungukiye nabazo bahungukiye so nitokorana igikorwa kikaba ciza abo bantu yibaza ko bona duhamagara ndibaza ko naho zohungukira apare y'ibyo ntayo nzokwigisha ikirundi man. Okay. Dutegereza rero kukina filme y'ikirundi mu. Zazokina muri filme y'ikirundi. Ya script mu Kiswahili. Kuja kunaonyesha uyomishe gute. Mira ngutangura yani kisa kabazo ka keza agomba kubaza kagurutse. Yo kwikinisha. Mira nkumwisho. Warwe kumishura gute. Neravuze ati hage nzokungukira nawe azohungukira. Usakije nzo gushira muri commentaire cyanzo kibabaza none bagiye gupfa nta gahunda yo gupfa bafise cya mbere na mbere kwanza so gaze kandi bashimire ku mwanya wanyu kwere. Murakoze. Nyene. Mwakoze kwemera tukicara kuri jardin public. Shakwire. Wena tamu. Ego frame. Kada babisero bikomeze kwiteramira.